Pozdrav svima i dobrodošli u novi video na ovom kanalu i danas radimo, gdje ste braćo, kakva je voda danas. Znači danas je Čoda izbacio pjesmu, novu pjesmu, odnosno njegovu prvu onako solo pjesmu da nije s nikim. Tako da, vrijeme je da to malo bacimo sluh i brate da kažemo jel to valja išta. Prije klipa ja moram reći pozdrav za Jakova. Znači jedna moja prijateljica, dobra prijateljica me smara da joj pozdravim bratića ili šta već god je. Evo pozdrav za Jakova i ja sam se tog sad riješio. Ako i vi možda želite pozdrav, zapratite me na Instagramu Dorian_Knežević, lajkujte klip, 2000 lajkova za Čodu, te nabacite subscribe i podijelite malo kanal, idemo na 150k. A da toliko previše ne duljim i ne serem, evo ovdje nam se nalazi pjesma, kao što vidite bio sam samo malo ušao, ali nisam je poslušao još. Palimo pjesmu od Čodimira. Da vidimo, lajkove već jesam ono kad sam bio ušao, ali ja još nisam poslušao, sam ono malo, brate. 1000 lajkova, to jest 1000 dislajkova, 89k lajkova i mislim da ne bi ništa previše trebali. Da li imamo lirikse? A ne, to neki brate španjolski, to brate dobro, nema veze, ništa španjolski. Idemo da slušamo Čodinu pjesmu. Uđi u vodu, brate, zove se Uđi u vodu. Da vidimo. Šta? Nešto je rekao? A tako se smeju delfini. 10 godina u školi, hejtere boli. Do ovdje sam bio poslušao ono kad sam bio ušao. 10 godina u školi, ali je Čoda vrana, nemoj pamet da mi soliš. Ej, pliva sa delfinima, nisam na Maldivima. Pravimo band od nas i znam da tebe primira. Treniro neko, znam da si me snimila. Pravimo pare, se plaćamo papirima. Zasad! Kida, šta je ovo? Me snimila, pravimo pare, se plaćamo papirima. Naruči majicu, šta si se Ovo je, brate, dobro. Naruči majicu i onda onako lagano, brate, ono edit.delfinaria.net. Šta si se usro? Gori i flow, a da te pita brat, slabiji ti nastupi nego jedan moj mi tamo. Šta je to, ma ko je to, ej, ma to je Čoda. Čodimir. Na Instagramu dode. Vidite, ja sad ne znam da li je možda ovo u montaži odraženo ili je stvarno tu na grafif, to jest na zidu napravljen grafit 19a. Samo što još ne piše Čoda, to bi bilo fora da je odrađeno u editu. Ali, Dorian, ne seri. Na Instagramu dode, traži mi broj do mobi telefona, prvo bi da... Ček da vidimo koliko je. Samo u 180p. Jadno. Slika me, onda bi da me proba pumpi DM, puno ispred bine. I dalje plivaju delfini, šta će s time? I dalje snimam biznišijem, samo grizem. Hejteri traži samo razum. Di su neke girice, Čodimire? Ja sam očekivao od te da će to biti neke, brate, pičoke, brate. Ispizde, ma daj, brate. Evo je! Čoda, brate, ko da si me čuo. Uđi u vodu i sve bi dala da uđem ti u sobu. Ulazi Čoda. Skida se. I brat, 2 mm ispada. Uđi u vodu, uđi u vodu i sve bi dala da uđem ti u sobu. Ti budi sama, čekam da tvoji odu. Ne treba mi drama, se rešavam u hodu. Uđi u vodu, uđi u vodu. Ček da vidimo da li ovdje ima neki youtuber. Di su, brate, Di je ja, evo ga. Da vidimo, evo ga Delić. Evo ga njegov kamerman. I to je to što sam trebao. Ovaj dio... Sama, uđem ti u vodu. Ne znam, ne sviđa mi se toliko, ali ono... Prije toga mi je bilo do jaja, vidi špeka, brate, Čoda ipak, kao neki mršo, gle špeka, mislim, dobro, ja imam veći nego on, ali nema veze. I onu stvar i špek imam veće, pa šta? Ovo ga sad noćna scena. Sad. Crna plava, ajde da vidimo. Mislim ovaj smeđa, ali dobro. Ne mogu baš ih napraviti u nekom kadru da ih vidim fino. Ali vidiš, brat, plava je bolja. Plava je definitivno bolja. Opa, vidi Delića što ždere. Evo i ono moje baka prase. Ajmo da vidimo. Ali
moram reći da stvarno ima flow onako, klizi ga, uleće ga onako kako treba. Glađa srednje starija, sad grmi delfinarija. Voda kod nas uvijek topla, kod nas malo hladnija. Šaila kod tebe odavno znam. Lako do miliona, idem imam plan. Ha, plan. Sam snima i doće. Sve ću da uzmem, ništa neću da vam dam. TV Pičko je, šali se. YouTube preuzima. Uđi u vodu, uđi u vodu. TV YouTube preuzimam, to je istina. TV, brate, ono, sve propali, a sve prelazi na YouTube. Sve bi dala da uđem ti u sobu. Ovo je sad thumbnaila, ja mislim, ova, to je to. Ti budi sama, čekam da tvoji odu. Ne treba mi drama, sve rešavam u hodu. Uđi u vodu, uđi u vodu. Brati, kak je on spao s neba dozgo, pazi ovo. Frej sam dobro vjerojatno je nekako skočio, nemam pojma, ne vidi ovo sad. Op, op, op. Uđi u vodu. Frajer pao s plafona, bog. U vodu i sve mi dala da uđem ti u sobu. Ti budi sama, čekam da tvoji odu. Evo viš, sad tu imamo, to su sad ta crna i plava. Da budimo, sad ovako prosim, znači ja sam doktor za girici, sad mene slušajte, ovako. Crna, to je stavnoputija, ona vam je više onako vitkija, ovo ono, dok plava je malo punija. Što, brate, uopće ne mora znači da je to išta loše, znači to je, brate mili, samo da zvoni, kužite. I da imaš više toga za uhvatit. Tako da ne znam, ja i dalje ostajem pri tome da je plava bolja. Ne treba mi drama, sve rešavam Brat, u hodu. objasnio. Uđi u vodu, uđi u vodu. I sve bi dala da uđem ti u sobu. Ti budi sama, čekam da tvoji odu. Ne treba mi drama, sve Što ova radi u vodi? sama, čekam Ništa da se tvoji vrti, odu. boga Ne ti, treba mi sad drama, gledao. sve rešavam u hodu. Ja. Ova grmljavina, to je vrlo vjerovatno edit, sad ne znam da li je stvarno bila neka oluja ali nešto, to je pretpostavljam da je bio edit, ali moram reći da je pjesma onako, da ima dobar flow, da klizi, da je sve elegantno odrađeno, sviđa mi se edit, šta još mi se sviđa, sviđa mi se flow i sve te džavolije, ne sviđa mi se malo ovo, da uđete u sobu, želiš budi sama, to mi se baš nešto nije pretjerano svidjelo, ali moram reći da mi ovaj dio sa ovim dijelom gdje govori o majicama da mi je to prejako. E, ovaj sad dio. Uglavnom, sviđa mi se pjesma, dobro je odrađena, prva čudna pjesma, nemamo šta tu previše pregovorit. Ajmo da vidimo da li je tu, kakvi su tu bili uticaji, brate mili. Ok, to su reklame, to ništa. Tekst i muzika, Ognjen, ok, Mix Master, Bogi Batina, to je klasično. Šema production, to obično nisam vidio da je itko radio te stvari, da mi završavamo stvari. To je nešto relativno novo, znači oni nisu uopće ni imali Instagram do prije par minuta. I to jest nisu imali barem objava, evo 38 minuta, 36 i ovo je, brate, 31 minuta. Vidi ovo, evo ga, Instagram i Plavuša, tu ćemo sada vidimo, znači ovako. Vidite, Plavuša ova grmi. Ona je ovako nešto malo jača, ali pazi. Brat, evo i like. A da vidimo Crnku, vidite, Crnka isto grmi. Tu se nema šta reći, stvarno put je ovo ono, ljepše ovo ono. E sad, koja je tu koja? Vidiš, tu su jedna do drugi. Ma šta je serem, smeš obije, brate. Uglavnom ljudi, hvala svima koji ste pogledali ovaj video, mi se vidimo sutra u novom klipu, uskoro vraćamo FIFA klipove, samo čekamo tu FIFA 20, još ćemo samo jedan video odraditi sa FIFA 19 i brate, vraćamo se na FIFA 20, a mi se vidimo u sljedećem klipu, da like, share, subscribe, ajte mi, čao. Navikla da joj jedu iz ruke I samo među vukovima se šeta Hoda po rubu, dike i bruke Čuke kod Ducati žute, srce odgleda Duša bleda, zna da je oda Onako radi reda, sve i da laže